Mmusisi wa banka ya Reserve a re infleishene ga se karabo ya bothata ba botlhokatiro jo bo aparetseng naga. A re karabo ya bothata ba botlhokatiro mo nageng e nngwe fela mme ke kgolo ya ikonomi. As we have noted many times in the past, the solutions to our unemployment problem lie well outside the realm of monetary policy. And in fact, the failure to employ those solutions directly limits the positive contribution monetary policy can play. Go le jalo Kganyago a re infleishene kwa godimo e gakatsa maemo a botlhokatiro le tlhaelo ya tekatekano. Higher inflation overall also generally means higher inflation for poorer and less skilled South Africans than the wealthy. This increases inequality further and worsens the already low standard of living for those households, making them costlier to employ. Gape Kganyago o gateletse gore inflation e kwa godimo ga ine ba ka gore go nne le kgolo e kwa godimo ebile e tsepame. Inflation undermines short-run growth by increasing interest rates on borrowing, affecting consumers buying on credit, and business owners who want to use credit to invest. Kganyago a re se se tlhaelang ke dinonofo tse di tlhokagalang mo mebarakeng ka ditlhotlhwa tse di maleba go samagana le botlhokatiro.